Ni sawa mukozi w'Imana urakomeye meze neza twebwe urugamba ruratanguye ego vyo Yesu yagukoresheje biratanguye kabisa ubu ntiworaba turi mu yabira biratanguye urugamba ego mudusengere hama Imana iturinde abo yagambirije kurinda ariko sinzi ko izoturinda tutagera n'ico dufungura mbona umenga nta n'ikintu twari dufise imbere n'inyuma ariko Yesu azodushoboza n'umwami Imana niyabona ikibereye n'ico azodukorera sivyo none udusengere Imana ishikare kuduhangaza udusengere n'umuryango wanje nuko ego bariko barakubita biriko birakubita n'ukuri nisengesho ryonyene Imana ikagira icikoze Imana igatabara nisengesho kugira Imana itabare ibisigaye ntibisanzwe aya ntibisanzwe ubwoba ni bwose buratwisha ubwoba buratwisha uriko uravyumva n'ibintu bidasanzwe si ibintu vyigeze bibaho n'ibintu bidasanzwe bihari byakwiye nk'iki igisagara cose mu Kibenga ndumva hose aho muta ya mureto Aisha twe tumva biturikira kweri Bujumbura nitiko turamenya ibiriko biraba turacarariye twumva amakuru turi mu masite turatuje twumva iyo biherera Aisha obi kweri nizo ziriko zirakubita ubwoba ni bwose buratwisha ubwoba buratwisha uriko uravyumva n'ibintu jewe handi ku kazi banambuje no gutaha muhira mutamambwiye ati wana biravyaguye muhira vyaguye mwibaraza nubugesera hanzi shobora kuva ku kazi andi ko ndabakamera video ndi ku kazi ngo ni stock yama munition muri base yaturitse ngo hari ibintu vyahiye ngo bice biraturika donc isigura ibintu byose zari bibitse byose ko biraturika ubu amagrenade bikama bombe ibintu byose hera mu mujyi wa Bujumbura hari kumvikana urwamo rw'amasasu menshi cyane cyangwa se urusaku rw'ibiturika sahizi rero bamwe bari kwibaza ngo ni ikiroberi cyateye cyangwa se ni inyeshyamba rumva mu Kibenga biri guturika abo ku Musaga bari kubyumva abo mu Kibenga ndetse n'abo ku Mutakura ndavuga ngo hari ama voice ndi kwakira mbaza cyangwa se bari kugenda bambwira ngo bimeze bite mu by'ukuri rero urumva hano hari ikintu kiri kuba i Bujumbura bamwe ndetse bahahamutse bagize ubwoba abandi bari mu nzu sahizi rero abantu bose bahangayitse cyangwa se bagize ubwoba navuga ngo ni ibintu bigoye cyangwa se biruhije cyangwa se abantu ntibashobora kubasha gutahura ibiri kuba cyangwa se ibiri kujya imbere uretse ko habaho ko abantu bakihangana bakaguma mu mazu ntihabeho kwiruka cyangwa guhunga cyangwa se guta umurongo uwo ari wo wose iyo ni ingorane ibishyitse abantu basabwa kwigengesera kugira ngo batagwa mu mutego wa shetani cyo nzi cyo ntago n'ubundi byoroshye ariko Umunyarwanda yaravuze ngo biraba ibyuya ntibibe amaraso ubwo rero abari muri karitsiye Nyakabiga mu Bwiza ku Musaga mwese mwagiye munyandikira bari mu Kibenga Gihosha mu Kinama Mutakura ndetse n'abo mu Kamenge nagiye mbabona mwese muri kumva urwamo cyangwa se urusaku cyangwa induru bamwe baheze mu nzu ntibari gusohoka abandi baheze mu nzu ntibari kumenya ibijya mbere cyane ko bwije sahizi uretse telefone ziri guhanahana ama voice n'ama audio ariko sahizi nta muntu wavuga ngo hari amakuru yandi ubwiwe ahagazeho uretse ibintu nk'ibyo byibonekeje mu rwego navuga ngo ni ugutegereza twese ariko 5/5 twese turiho kuko n'ubundi Bujumbura iri muri tagete ya M23 iri muri tagete y'abagwanyi bahanganye ku rugamba aho rero nabwira umuntu wese ngo yicunge kandi yicungere kuko ibintu byabaye nabi gose ubu Bujumbura biturika biri guturika
bipasuka biri gupasuka. Birabasaba rero ko umuntu wese acunga ke gahanguwe mutwe, n'ubundi ni uku bizatangura cyane, ni uku bizagenda, n'ibinaba atari nabyo, ariko abantu bakwiye kwicara biteguye. Ntabwo abantu bitegura ko bishyitse cyangwa se babibonye. Akaduruvayo, bamwe bari kuvuga ngo ni kudeta iri kuba, abandi bakavuga ngo ni opozisiyo yinjiye, abandi bakavuga ngo wasanga hari ikiroberi cyamaze gushika. Ibyo byose rero urumva ni mu ijoro, ariko ntabwo byoroshye mu mujyi wa Bujumbura. Ujyanye n'urwamo ndi kumva rw'amasasu, abantu bari kundungikira. Mugabe rero ntimuryame umukondorazosi, akaba abandi muri icungera, kuko ibintu ntabwo byoroshye vraiment. Ibintu byabaye ntanse, byase vraiment. Uretse gusengeranira rero abari kure n'abari hafi, ubundi ibintu ntabwo byoroshye kweri. Ego, mpamenya ko abari i Bujumbura nibo bari kumenya ibiri kuba, nibo bari kuvuga ibyo ni ibiki. Abana sinzi ibintu bibaye, n'umuriro mengo n'amabombe, ntituzi byari byo, ntituzi byari byo. Rangira abantu bataha. Aha ni muri ville, abana sinzi ibintu bibaye, n'umuriro mengo n'amabombe, ntituzi byari byo, ntituzi byari byo. Rangira abantu bataha. Aha ni muri ville, Ebana sinzi ikintu kibaye kweri, nimba ari inzu hiye mugabo, umuriro uko uraduga hejuru, umuriro. Sinzi ikintu kibaye kweri. Hajya nuni ebana